سوسیالیزم ده اصرار دمروبون ده اصراره د دسپیکا مروحی دا جه اول چاو اساسی بو. در روژا مهداجی دیدیدن کو هاتیه سینوردار کرن. دیسا فلسفه چاوا د سردما دسپیکی و سردما ناوین دا و حتی د دمین دسپیکی این کابیتالیزم دا هبونا خواه گرانی دومان. نهاجی کتیه ریزا دویم آنجی وسا دیارد به. زانست جی پیشی سینوردار بو. نها هر تشکگوری زانست ده هزرین و جخواه او جی پرسکری که ایک پرگرینگه. در روژا مداتی نگاش کرن نخواستم زانستا کو ریج تکنیک را وکریه گلو مرو چکازی بر به ایمهای وده به. پیشکفتنا تکنیکی یا کو ایرو زانستی تحریک کری یانجی ریج را وکری هری کم بکاسی دوگماین اولی و باوری حشق فلسفی گفل چواکا مرو دخواه. حتی دکاره بگوتن دما نزده هری زیده جی تکنیکا گریده زانست دبکو داویا مرو بینه. گر تودیر نین گردن دبکو تکنیک جناورین کو مرو دا کرتینه با آفرینه. جخوا آتوم جناوره که یانجی جناوری ایرو دردور به تمامی ویران دکه تکنیکه. بریجی جناور هبون لی مروان دکاری اخوال همبر وان جناوران به پاریزن. د سردما دسپیکی سردمین دسپیکرنا مروحی دا مروی کو دکاری اخوال به پاریزه نها نکاره لهمبر جناورین تکنیک خواه به پاریزن. حتی دبکو پیشتی چند ست سالندن جناورین تکنیک هین خطرتر ببن. البته و مرو جی بزانه کو خلور به پاریزه. به گلمپری مرو سردما کو دیجین و که سردما داوید نرخینن. هرچندی او هرتم دنوا خدا وسا بیدیدن جی یا راستی نوسایه گوهارتن اساسه. بله دیالکتیکا گوهارتنی پیویستیک ریگزیه. لیدوی او جی راست بی نرخاندن. گوهارتن نایواتیا یا بیکتی نیدیدن. Asla peşkeftına bingehin a demeki nırxin ve hene dema ev hatın ditin hengi vate guhartın içeri be. Nexavger tu beji her tişte guhartın ji ve tu bibi zırtger. Yakin dikim dınava medaji guhartın heneki be şivaya zırttan de femkirin. Ji bu femkirina guhartını peviste ya mayinde beditin. Nırxin ve kazi diruka mırvahi mayinde o kad neyn guhartın hene. هر وها نرخین کو پیوسته بین گوهارتن جهنه پیوسته ام خودی گوهارتنک وسا یانجی فراستا فلسفه که وسابن کورتاسی خالین کو پیوسته بین دیتن اون د پیشکفتنا مروحی دا فکر و بیردوزی چه داستا افسونی چه به سحر و اولی چه فلسفی و زانستی دا بیرا و کرم بلابه مسوگر به جیانی را تیکل هوه اف دیسیپلین نبن جیان نامشه مرو به کاسی تشهد ده خواه به فلسفیک دیگه و کاسی خواه به زانست دیگه مروه بس کدر گرانی دیده کدره جکر کدره اساس دگره لکر گوهارتنی دیجی لکر چکاسی پیدیوی به شیوه یا بیردوزی هیه لکر چکاسی پیدیوی به دیسیپلین دلشادی و احلاقی و یه پیکاتنی هیه گر افراز بین دست چانکرین او جواک به تندرستیه او جواک آزاده او جواک دکاره خواه بدهجین لبالی گر نجی هاتی به و پرس گریکا خواه بیردوزی پرس گریکا خواه دلشادی چار سر نکه ده او جواک بروخه دما لسر حکمه ده بروخه دما بروخه جی و بلا ببه و بحله بچه ناهنه که جواکا میا کرچی جواکک روخیای راوه که جواکا کرد جواکک روخیایی و هری خراب جی به بلاوبون را روبرویه جبه کو راستی جواکی کو آستاویا بیردوزی و دلشادی دیک چویه تام جی دوی خالیدا PKK چیه؟ PKK تفگرک پیشی دیتنا بیردوزی و دلشادی راستیا ملت کو بیردوزی و دلشادی وی هاتی هلوشینه دوی او باش بفهم کرن جبه خودی واقع اکسره که لبالی از گریدانا ویا بجواک بونی و دنرم آنجی هف دودن فهم بکم هون بحثا گوارتنه که چاوا دکن حالی و دشبینم گندین کهون کو دارین خواه را کرن و گوهارتنی دخوازن. شونا دار چه گرتنا دستی خواه جوازی تکنیکی آواده که یانجی دفراستی دا چه جوازی نینه
گندی جی دار رادکه و دهجینه و دبیجه کرو از بسرته دابیم زوی بچه جبر چاوی من لی پاشه وکه ایرشین دون کشود این لهمبر آشی آوه نکاره خوشه والا در کفتن رزگار بکه جبیر نکن هجاندنا چکه یا گلک جوه دشبه وی حتی خطرتره جبر کو دمات بچکه دون کشوتی کر و دو بشوتی جوه وی پر مدرسیدار دبینم و دخوازم پیشی لی بگرم هنج روشا بونا دون کشوتیم بچک درخستن نها یک جه پیویرین مین بنگهینه و جا امه و چاوا آستنگ بکن بله وکه من گوتی امه پیشی هیزا فکر بیردوسی اکو پیشی لی روخین و بلابونا میا جواکی بگره و دلخوشی اکو وان بوینه که بلند رابه بکه و بگریدان اخویا جیانی دیار بکن و ده جندار کرنی دا آستنگ بکن پیدیوی آوشی بوی هیا هر وها از چاره اکدین جی نابینم گلک بیردوزی نخودی و ایدای نه میناک گرده آستا زانستا کو سردم آمده پیشت که و بیردوزی این کو ام دبیجن نوجنن هنه اف چنه بیردوزی این کو ام دکارن گرده راستی این جواکی یم برجوا راوه بکن نتو پرستی و پیوه کنوینه لیبرالیزم دولت پرستی و گلک بزاوین وکه وان ev ekol birdosîn ku diyarkirîn hene. Li berê di navbera wan da xizleta herî bingehîn dikare veke netewperestî bê pênasekirin. Birdozîn beryana jî ji ber girêdanê wan ên bi civakê re sînordar bûn li paş asta netewî bûn. Zêdetir, cemaat û civatên eşîran esas digirtin. Cemaatên bi şiweyên malbatan hatibûn ava kirin. Birdozîn xwedayî heta dibistanên felsefî jî berjewendîn cemaatek teng esas digir û di rastiyê da bîrdoziya wan bû, ango neya tevayî civakî bû. Burjwazî Çînê ku gavek din pêşketiye û ketine bê ji bo xwe netewekê esas digire. Sûkek netewî, sînorek netewî û dewletek netewî esas digire. Ev jî rastiya xwe di rastiya bîrdoziya netewperestiyê da derdixewirê. Ev bîrdoziya netewperest çi ye? Civakek burjwazî bilind dike, netewek vê civakê bilind dike. Neçare ku netew be, ji ber ku pîdîviya burjwazî bi netew dewlet, çanda netewî û axa netewî heye. Di vê xetê da fikrek mezin a dewleta netewî, fikrek mezin a çanda netewî, fikrek abûriya netewî, partiyên netewî, ji bilî wan gelek hêmanên din ên netewî tên pêşxistin. Ev jî netewperestiyek pir mezin e. Ji xwe ji ber sedemên cuda ber bi faşîzmê ve herîkbûn heye. Hitler nûnertiya netewperestiya şoven a herî pêşketî dike û dibêje nijada Alman a herî bininde hemû nijadên din ketîne. Xala herî xeter pêşkeftina ku bîrdoziya burjuwa digehiyê ev dere. Elbet ne gengazek û gerîdana bîrdoziyan bi civakbûn û Çînên civakê re bê başçav kirin. Bi gelemperî gerîdayê mirovan e, lê bi taybet civaka mirov ango bi pêşkeftina çînayetî ra gerîdanên bîrdoziyan heye. Ne gengazek û mirov gerîdana gelek bîrdoziyan bi giştî civakê ra û taybet jî bi Çînên wê ra nebîne. Vaya pêşkeftinek wisa bîrdoziya burjwazî jî heye û ev pêşkeftin hê jî bi hemû leza xwe ve didome. Liberalîzm jî, dewletperestî jî şêweyek din a netewperestiyê ye. Beramberê vê cêwiya burjwazî yan jî bi wê ra di dîrokê da zêde derkeftina holê a Çîna ketkar xwest bi bîrdoziyekê heta ku weke proleterya hat binavkirin derbikeve holê. Weke tê zanîn ji wê ra jî gotin bîrdoziya sosyalîst. Bingeha bîrdoziya sosyalîzmê jî ji kevin da ye. Çawa ku di tewaya dîrokê da netewperestiyê dispêrên arîstokrasî û Çîna xwedeyên koleyan sosyalîzm jî dikare heta bindest pleban bi navê din hevalatiyên Romayên Çîna navîn û jêrtir û serfan bê nirxandin. Pleban bi Spartaküs ra ceribandinek sosyalîzmê kirin. Serfan jî di serdema navîn da gelek ceribandinên komînên civakî kirin. Li berê pêşkeftina wê di sed sala nozdemîn da ji dema weke sosyalîzma zanistî dihat nirxandin jî girtiye. Ango her serdemek li gorî xwe sosyalîzmek xwe heye. Mînak di İslamiyetê da Hezretê Eliyan jî Elewîtî bi gelemperî hinekî jî sosyalîzma İslamê ye. Di serdema navîn da hema her olek li gorî xwe şêweya wê ya bûna sosyalîst heye.
حتی اف ده سردما دستپیکی دا جی مجارا گوتنیه. گریدای بیردوزی زانستی یا گشتی که به سردما کابیتالیزم را درکتی هولی لگل وی زانستا سوسیالیزمی جهه جبو جه سوسیالیزم دن بی جهه کرن جه سوسیالیزم پیشت که ورا سوسیالیزم زانستی تیگوتن. چما زانستی؟ جخواه 3 سالا 19 3 سالک زانستیه و تقاده که زانست خواه نده حساندن نینه. او پیشکفتن باندور لزانستین جواکی جیده که لورا وکه راوه هری جوهری یا زانستین جواکی سوسیالیزم دردکه به هولی. وایه جبر و ناوی سوسیالیزم زانستیان جی زانستا سوسیالیزمی تیلی کرن. او زیده نگرینگه. سوسیالیزم ده دیروکا بیردوزیان دا ده ایدایا بونا زانستیا مزندایه. هنک سدمین وی جهنه و سدم ویا هری بینگهنجی گریدان ویا به چینا کت کار ویه. سردز نچارن کو دروان بیجن و نه راستقینی بن. لی چینا کده نچاره کو راستقینی به. آنگو زانستی به. جبر کو پیدیوی آخواه به دروه و میتینگه کرنا هنک دنینه. وایه جبر وی سدمه چینا کت کار چینا هری زیده نزی زانستیه. اف جهیلا هزافی و جی وصایه. جخواه مرو بگشتی هرتم حوجه خیالانه. لی خیال نه ریوه برنه. جخواه نه گنگازه کو خصلت سوسیالیزمی جی یا خیالی نه هزرین. یا راستی هر بیردوزی یک خیاله که و سوسیالیزم جی نچاره کو ایتوپیک وصابه. سوسیالیزم پیکاتی خواست وی درباز بکه یانجی خواست سوسیالیزمی به ایتوپیا و دلخوشی بهیله و مخابن انجام بو هلوشین. اف دکاره وکه شویک جره درخستنی یا برواجی جوهرا بیردوزی سوسیالیستی جی بهزرین. وکه ده هر جره درخستنی دا هی دوردا جی نکاری خوشه بنکفتنی رزگار بکه. د سوسیالیزم ده اصرار د مروبونه ده اصراره